Ngiyabingelela abantwana nenkosi enkulu ngithi Nazareth. Konzo isabatha laseningi siphathelwa ngumfundisi uMbeje wasehlala kahle inkosi uMusisi. Bandla nenkosi masikhuphe sithandaze amen. Baba Nkosi yamakhosi namhlanje lapha eParadise kuqisingane encane ngiyakhuleka kuwe Shembe ingcwele ngiyazwe izulu kuba Nkosi yamakhosi ungilihle uNkulunkulu wabazali ba Thixo khokho ba phambi kobuso bakho khuleka kuwe Nkosi ezulwini ukuthi ungiphe Shembe ingcwele amazwi afanele lo msebenzi wakho ngayo ungabheki Nkosi iminyaka yami uzalwa nesidumbu sami somzimba kepha Nkosi ume nami phume lapha phakathi kwalo msebenzi wakho Nkosi ngingonanga ngoba Nkosi uyakuqeka lapha mhlambe kwaba nesibindi kepha Nkosi bese kusala ukuthi umsebenzi kade bethunyana bawenze kanjani ngiyacela Jehova izwini ukuthi nabangizalayo cela ubamkhulu wami Maguguni noyise ukhokho wami uDo noBridge akamqhatha okuyena wabona wena Shembe ezulwini wafika nawe Nkosi ekhaya lakithi babe ngicela ilizwe enguqile ongibize ngalo Shembe wathi ngwakulo emzini wasenhlalahle emkhambathini namaphethelo mina Nkosi namakhosalo njengoba ngimlapha ukuthi enza umusa ukuthi ngingone ezulwini ngiyacela udlula esihlabelelweni 241 izilami nomkuhlana sikhetha ngiyacela ezulwini bakuvume amakhulu 240 nokodwa iyabonga Thixo wami Thixo wami bela kwakho
inkosi enkulu yasebuhleni unyazi wezulu. Bangcwele benkosi siphambi komnikazi weinto zonke. Njengoba silapha size lapha siphila khona. Njengoba siphakathi kwalomuzi lomuzi ungasethembiso. Esazwile abadala ukuthi kwakhulunywa ngawo. Kulo muzi maNazaretha kwathiwa kuyongena nenkosi yesithathu. Umkhulu inyanga yezulu. Ushembe wesibili uma sizowagcizelela ukuthi sekuseduze sengaphothi kufika. Ngakho uma silapha bankosi benkosi size ekhaya lemphefumulo. Noma sesambile kwelizayo akukho lapho siyakhona sobe size khona lapho. Phakathi kwalomuzi maNazaretha ngelinye ilanga ngimfishane nami ngumntwana omncane. Sasemthandazweni wokulala. Ngikuke khona lapha kuhlezi khona. Ingane amashisha ngene. Oyephethe inkonzo wathi inkosi ayibusuphama abangcwele washinga ingoma esoyihlabelela sase siyihlabelela. Uma sihlabelela bese bakhona into ethi angivusa amehlo. Uma ngivusa amehlo lapha epulpit maNazaretha. Wawukhona into enkulu engaqale ngasabi kuyibheka. Engathi mangivusa amehlo ngahlangana nase nibheka phansi. Niyalazi yiso ukuthi uma ningabonanga kahle liyathanda ukuthi ke liphinde futhi liyoqalasa. Mase ngiphinda ngathi ake ngibheke lento engiyibonile enkulu. Isimangaliso salento yayinjengekhethenisi noma yayinamaphiko. Uma ngibheka ikhanda ngikhuluma ikhona kulomuzi wasethembiso. Ngathi mangibhekisisa ngathi ngithi hawu uyinyoni lokho engibonayo. Pho ipulpit lonke amaphiko ayehlala eshala ngala phinda hlale ngale. Ngabe umtshontsha ke mawingane ke uyathanda nje ukutshontsha. Ngoba kuthiwa umtshontsha. Ngentshontsha nje siyahlabelela kwaze kuba kuyabusiso kuthiwa sibheke inkosi. Wazongena umshumela walikhipha iladi. Waphuma nalo. Uthe mesitha ngala masango ngayibona lento yaphakama yadlula ogamthini yaphezulu. Yathi bayibheke phezulu ngiyibuka ngoba ngayilandela ngamehlo. Yathi bayisiphezulu esijika yehla shona phansi ashona ngale emagumbini. Wakhulunywa ke maNazaretha kukhulunywa ngalomuzi ukuthi lo muzi sobona ingelosi ngamehlo. Manje phakathi kwalomuzi lapho siphila khona siyacela abantwana benkosi ukuthi noma ngabe khona ukusikhathazeka kangakanani kodwa asingakhathazekeli phakathi kwalomuzi. Nokusenza sihluphe singahluphi phakathi kwalomuzi. Ngoba lomuzi unyawo uma ulibeka kuyalotshwa kuyabhalwa. Ngelilanga phakathi kwekhaya uMnazaretha kufuneka kufika indoda iukhokho kaBaba uPeter Mkhathi. Ithi lensizwa ngahamba emhlabeni mina ngihamba ngesandla somuntu. Ekhaya ke ikhaya elikhulu ilapha eRichmond endaba zimnandi. Kodwa babakhela intaba ke abantu baqala babengakhi emafusini la kwakulinywa kuphela babakhe izintabeni. Babakhele intaba ke babethi kulula noma lihlaselwa yiphi ngoba kusentabeni kulula umsene kuphuke niyayibona isiqhamuka lapha. Uthi
uthi ayolilanga wasuka wayesephuma lapha ekhaya wanqamula wawudlula bekunendlela nje umendo enqamulayo iyoshona esimozomeni siwangapha ephatheni kahle kahle sesiphahleni wanqamula lo muntu wakithi wanqamula wadlula edipini indaba zimnandi wawela washona ngalesi simozomeni ekseni kakhulu enzela ukuthi ilanga lingaphumeli kuye uma ilanga seliyoshona esebuya esekhalweni eqeda ukudlula indaba zimnandi ngizolungisa ngako babonke abantu bayayazi mayebheke phansi edlula kwabhosi kunezibuko lokwela lapho umfulo obusumncane kodwa kwabumfulo omkhulu kunezibuko lokwela uthi wathi maye esokhalweni wayesebona isihlobo sakhe ufuna ukukhuluma ngalo muzi manaza mthenga uthi wamemeza wathi awu dazami dlula uthi bukoma ngikhuluma ngokoma esontweni ngisho ukuthi abantu abayothi bukoma aphuza utshwala lapha ekhaya kodwa manazaretha ingcele akananga lutho wabona umhawu noma wabona uthando ethando isihlobo sakhe wasejika wangena wamkhiphela ikolishi lajamu isho njalo le ndoda ithi ngalithatha le kolishi lajamu ngaliphuza uthi ngaze ngashaya phela ngashayisha inzika yakhona zazi ngekho phela into zokuphuzwa ngawo amathini uthi ngaqeda uthi ngase ngivalelise ngathi ile ngasiliyoshona amphuthume ekhaya phela ngizobona ukuthi kwenzekani nenkomo zibuyileni uthi bavalelisana kanti uphuza upoison uma esephakathi enomfula uthi ngawezwa amandla ephela uthi ngathi awu lutshwala futhi bubukhali wathi inkosi ngisize abungangidaka amanzi wenza wazwana notshwala awungisize Nkosi ngingaweli la wami ngawela kulamanzi ngeke ngisaphuma ngaphesheya ngizami nomphela ingazami ngangitholi uthi wazwa ngalo umthandazo uthi ngase ngiphuma ngawela uthi kodwa ngathi mangisedalweni aphela amandla ngaphansi ngaphela khona lapho ngoba la selishonile ngabaze kwaba kuzowela abantu ngakusasa bezowela izibukweni behamba indlela zabo base bembona kwase sethathwa ke ngehliphi wayobekwa lapho bekwa khona uthi indaba enkulu uma ngifika ngalelakiwa khona ngifika kuthiwa usula uthi ngila uthi lalela kuhambe ngabe emhlabeni abeke isandla somuntu umuntu wabulwa ngabantu akangena ume lapha hawu intanini boze bakusize emhlabeni uthi ngabe sengihlala uthi njengoba ngikhuluma namhlanje iminyaka singamashumi 7 ngahlala kuleso sigodi uthi lalelani kwabantu abangintshela ufika ushembe indoda ebifaka ingubo emnyama enensephe ibhaliwe ukuthi ishembe ngapha ngaphambili nangemuva uthi fika le ndoda yasithi Mbeje isikhathi sokuba uyobika usizo lakhe emhlabeni sesifikile uthi hayi ukuthi bengingaye ekhaya kodwa bengifike ekhaya ngokubulala umusi noma bengahlaba inkomo engakanani kodwa emveni kwalezo inkomo uzoba khona ezokwenzeka uthi lapha la nakuhlezwe khona uthi ukudla kukho kugwadule akunatshani akunamanzi uthi la ngisesikona uthi uma ngabe kunomoya uthi la khona lisukuma lulithele nonke nibe mhlophe qwa uthi insizwa zidlo ikhuluma njalo ukuthi siyaya la ngiwa khona kodwa hayi weindawo kulo musi uthi ungayithola ngilozane lokho ngamaphakhi zasenze lezi into ezidesign uje ubheka oseceleni kwakho xebena udla uqweqwe lesina awungiphi incwadi kaDaniel 12 verse 6 manazaretha ingcwele ngifisa ukuba njengoba silapha phakathi kwaleli ikhaya silapha phakathi kwalomuzi omkhulu wasezulwini wonke umuntu azi ukuthi indawo akuyo noma njengoba bekhona noma ngabe
isethembiso ngayo. Nanti lizwi elo omemo elo memoria ngaleso sikhathi uyakuma uMikaeli uzakuma uMikaeli isikhulu esikhulu esimele abantwana babantu bakho esimele abantwana babantu bakho ushebe lo kuthi sibe khona isikhathi sokuhlupheka kuzaba khona isikhathi sokuhlupheka esingazange sibe khona ilokhu kwabakhona isizwe kuze kube leso sikhathi ilokhu kwabakhona izwe lesizwe kuzobe leso sikhathi kuthi ngaleso sikhathi abantu bakho uyakuthi abantu bakho bakhululwe bonke bese beyakhululwa bonke abafunyana belotshiwe encwadini kodwa abafunyana belotshiwe encwadini uyakuthi abaningi babo abalelo thulini lomhlaba bavuke abanye ebomini bazovukela ebomini obungapheliyo nabanye ekusolweni abanye bazovukela ekusolweni nasekudelweni abanye bazovukela ebomini abanye kodwa bazovukela ekusolweni lokho kwenziwayo Nazareth uThixo lesiphambi kwakhe amen manje mekhala khalelwe khatsoba khona nelungelo lokuthi akhalise ushembe ngiyabuza awuzuvukela yini ekusolweni ukuthi ushembe ke wakhuluma izwi elibhlungu elibhekise kuwe ngoba uyakhuza zonke izinsuku njengoba ngikhuza namkhona nje kuze kuseni awuyeke ingane usingaphi bawuyeke unokuthi uvuke ngoba awuzukwenzeka lutho manje khona la uzovukela khona uzongena ehlabathini hayi Nazareth angikhathali noma singenzani kodwa yena nje njengoba lapha epulpete ubhizi lapha bayahamba abantu uyavuka amabhuku uyawaphela uwenzani wena phakathi kwalomusa khuleka nasedelweni okungunaphakade lalela uzovela edelweni ungenaphakade ngoba ufuna ukuyeka mhlawumbe wena ngeke uyithole leminyaka yama-7 ngoba wenza ngamabomu uyisedeleni uyabona mfowethu uNkulunkulu akaziphethe yini uyisedeleni noma ungaba umkhulu kangakanani noma ungagqoka ingubo efana neyami manje ke nazo ezolwenza inkinga lengubo enika ingane kufanele ikhulume kodwa Nkosi ikhulume ngale ngubo noma ungafaka efana neyami
naka amakhosi kodwa njengoba ilapha muye uThixo esimlalelayo lo muzi ngokaShembe wakhuluma ngakufuna baba mkhulu wathi lapho phambili sesibele lapho ngwela khona amabele namakhoba uma sengena inkosi yesibili hayi bese sithandaza nandla sithandaza sithi sicela indawo uNkulunkulu sesiphendulile ababekhona babengaboni ukuthi khona ungenzeka ukhona ungashiywa ngoba bebona igugu elikhulu phakama abanye abaphumanga ngoba babebona igugu lendonga wenze njani Nkosi amakhosi wena igugu lethu sabi inyazi lezulu sikhona baba noma bengenzani sikhona uyabona ziphumile incwadi eyikishwa ngamajaji ukuthi lo asimboni kodwa thina siphumile ngenyawo zesobathethe lalelana ngale wempi zazo wethu siyambona awusho akashelwe umuntu futhi manazaletha akanyeke ukuncenga abantu noma bemkhulu kangakanani uzomncika kuye ngoba uzokufunza into embi ukuthi uShembe uyedelelwa nenzani naganga nabakhulu phela nababwe baganga bethembele ngesibulani hayi amncengi anginendaba futhi beke uNkulunkulu angifakela mengafuni ngisho kanje befuna ngisho lalela wemthobo othembekile usukhohliwa nithathe ngezulu amsani ngane esikoleni sizokubamba uyazi ukuthi ngingumshumayeli zolo lokho kusondela abantu abathile ngeke ngikhulume ngandi kodwa ngifuna ukusho ukuthi sizokubamba ngoba wenza kahle phambi kwethu bese uhamba futhi ukuthi nginikele 5000 nasi isitori sizokubamba bafika kimi ngumshumayeli ngiyabona ngiyazoza usheshise ngamabomu thani ngisheshe ngithuthuke ngoba ngasaba ukuthi hey ngumshumayeli khumele into nje lapha ekhaya abantu bakhona bexosha ukuthi uzoveza iqiniso wahamba uhlala ngaphandle kufanele ukuthi uneqiniso eliphelele ngiyabona yazwezulu ufuna ngiyikhulume lento lomuntu uthi yalalela mshumayeli sinenkinga ngoba lo ufika nestory la afika sidayise bese ebuya futhi abe muhle ngiyakhona manje ngiyakhuluma nabe futhi ngabona uShembe washo ngamabomu wathi amsani ngane esikoleni khona zo ngabona ke ukhuluma ubone mhlawumbe ingqungqulo noma unisipenda mlomo kanti ukhuluma eNazaretheni lo nyasi uyazi wonke umuntu lapha emhlabeni uthi ngiyazi lezulu abantu bakhona lapha ngiyakuhlalela wonke umuntu akhona lapha emhlabeni uthi ngiyazi lezulu noma mfika kuthi imungulu kodwa mina ngonyasi kangake ngoba usebatshalile abantu bafundile manje basesizwe ihlala ohamba unodayisa izitori sizokubamba zidayise nje zubanjwe sengiyathukuthela kanti bengikhuluma ngendoda eyakhuluma ngalomusa kodwa ngenziwa abantu abagangayo kaNkulunkulu Jehova thina usenzela okukhulu futhi nankosi awulibali masizibike kuwe awusikhethi futhi sonke uyasiza ukuthi sithini kuwe ithi ke ndoda uthi uShembe Mbeje hamba emhlabeni namhlanje mawufika emhlabeni ufukhethe kubantwana bakho umuntu ozokugcinela isabatha ngoba wena ukwazi ukushika ingakho emhlabeni uzosizwa isabatha
isabathi lona lizokwenza ukuthi usho lokushoyo ukuthi kina yakiphi baye wabona abanaza ngithaphuphile umuntu athayi nomcimbi womngane wami uyashada noma ongiphethe emsebenzini noma usebenza naye lo mcimbi angizuye isabathe lalela uyabona ngasikhathi uphuma bayakudluza ihlo omkhulu ziyakudluza izalwane zakhe ziyangimaka absent zithi nje lo akaselutho bazothi besuka bephuphisa wekuhlangana nawe usuthi angabi kakusheba kangisana ukuthi sekuvuka kini emndenini enze lapha ezohlala nendawo ahlezi kuyo ngoba wena bangomene uNkulunkulu ngezulwini wena uyaganga lapha ekhaya uye sothele ngoba uthanda azi lo beswa kahle indoda khona befile enqwathwa uzovuka emakhona wena uyakubona khona ngoba usosiza into lwesimanga Exodus 20 verse 10 Namhla mina ngithelile ungalishiya ayizwe swela kithi Lolu suku namhlanje usuku lwesabatha likaJehova akusilele lakho mhlawumbe mongathi asiphume la singakhanda ngamatshe ngoba sizosukwini likaJehova ungasebenza umsebenzi lalela ungasebenza umsebenzi ngalo wena nendodana yakho ngisho nendodana yakho nendodakazi yakho nesisebenzi sakho ngisho umuntu oyisebenza komqasho kokimali nesesifazana ngabe wesilisa noma ngabe wesifazana nezinkabi zakho ngisho inkomo zakho inkomo eyiboshelwa yinkabi lezi nohambileyo kuwo ngisho ohambile oze kuwe osivakashi sakho ekhaya ngezinsuku ngokuba ngezinsuku ezisithupha Sunday up to Friday uJehova wenza izulu nomhlaba nolwandle nakho konke okukhona waphumula ngosuku lwesikhombisa lithetha losuku waphumula ngalo ngakho uJehova usuku lwesikhombisa walibusisa lolu suku walenza ingcwele ingcwele yabo baba ithi le ndoda njengoba ngifikile abantu abanganginaso isikhathi eside sokukhuluma nani nginokuzosho ukuthi ngifuna isabatha kodwa uNkulunkulu usengisizile ngoba kade ngifika noma kade ngifikile ngibheka phakathi kwalomuzi ukuthi ubani ozogcina isabatha yona phela ithanga anikwa nomba liphatheni kahle ambabona abafowethu esikoleni uthi lento egoqwayo bazonikana bonke aliyona ke itsake nikana wonke umuntu
yangidleka isuthi bagoqa bese benikana ke benikana ake ngizwe leza ake usale izifundo sale ngimfake ngizwe leza manje asiyona linto enkulu anibana manje ukhethiwe wewe Nazareth endini awuhlale kahle ngehlalo sezisona noma umkhulu noma ungakanani noma inkosikazi noma insizwa noma intombi noma ubaba wonke umuntu noma inkosi noma umfundisi noma umbhalo noma ushaya ukhethiwe amen Sabe ubuseza kahle njengoba uthuthuka kancane usuqala ugango uzophuka bazokugudluza abanikazi baleli sabatha uthi ngimthola ngake umuntu engimfunayo kwabadala uthi ngakhala ngathi shaba ngimthola uzobamba isabatha yathi inkosi amanaza kusho uphombele unomlethi kamathina zonke izizithimlethe uthi bekusisa uthi ngibonile ingane encane yona ezongigcinela isabatha le ngane yona ezophuma yongigcinela isabatha manje nesikhathi sokugana phakathi lesotweni lokheqa ingane lezi engale ngaphesheya ingane ziyaba kanti awazi ukuthi njengoba ukhethiwe umncane ukhethele khona ukuthi wozothwala nawo umthwalo ubahlulile abantu abekho ababone befanele lo mthwalo ufanele wena Njengoba ngikhuluma ngikhulunyiswa ukuthi ngitholile ingane iligcinile isabatha emveni kweminyaka engama-7 kwangena eminye iminyaka eyishumi le ngane iphumile esontweni ithathwa ngabantu uthando lapha esihlalweni amen uthi ngakho ngikhulunyiswa ukuthi isingisizele ngane ngoba uthe ushebe ngiyokhuluma emhlabeni yisho usize ngalo umuntu ogcina isabatha asilenze ke libe amen inkosi yesabatha le manaza iyalifuna uthi yayelani-ke nibe yeshebe ninginikelele ngoba sengiyakhuluma ngikhulisa ukugcinelwa isabatha nithi usheba cela ukuthi angigeze wena uzovuke lapha yilaphi la uzovula khona uthi lalelani inkokeli indaba uyabona bami uzongena umtetele wakhuluma ngomtetele kanjani abantu abajulayo khuluma umuntu wakhuluma emntweni wale minyaka engiyibalayo uthi siyama thina sina umuntu sibe lapha emasangweni asebusheni sibe lapha yabona lapha renke njengoba imoto ziphithizela phezu kwabantu abazingeda banganamuntu njengoba ushambathi siyawungenisa umthetho lapha ezathi uthi uma bengena abantu ubambelela ngowakini ungene ngaphakathi kwalo musi lo muzi ingcwele bakhonzi nyazo ezulu uNkulunkulu lapha emva kwami ngakubabazi Thixo oThixo ukuthi angazi sengisengahlangana namehlo nje ngambona khona insizwe engelamayo ifike kuwe Nkosi usekuthuthukeni eminyaka nje lapho Nkosi kusasha phansi kusemnyama phansi phela besimise ngaba abantu kodwa wena sheba ukwenza umsebenzi wakho ungalindeli utho ungalindela 10 years wafika kuwe esuke eMpumalanga besebenzele eMpumalanga province wadweba ngoba usufikile ekuthuthweni wafike baba ezobeka isililo sakhe mayefika Jehova kuwe uthi baba ishadile kahle ngomthetho wesonto angona lutho kepha Nkosi uma unkosikazi ebamhle umntwana akaphila akafike emhlabeni uyachitheka
Jehova sekuze kwabili oqala kwaba umfana. Manje Nkosi waphinde wachitheka abangamawele. Awukhuluma ngento eningi Shembe Ngcwele. Wabuza ukuthi uNkosikazi wathi uNkosikazi usekhaya ele Hammerstein. Uthi wena Shembe Mlande azohlala nawe eMpumalanga. Lalela letha la isandla kimi. Letha la isandla. Wasiletha isandla. Wathi khangeza. Usho wena Shembe ngiyazibezulu. Yeah. Maye bayakhathaza Nkosi angazi. Kodwa nebalungu Nkosi. Ngobukhozo bakho Shembe Ngcwele. Wena isikhulu esikhulu. Wena mahlelo wazo zonke izinto. Wasekhangeza wasuthatha sakhe isandla Jehova wasusibeka phezulu kwalesandla. Wasukhuluma ulimi lwakini ezulwini. Wasethi Nkosi kubusise. Funitaba wathi ngetambo oyini uthola umkakhe efake okhala. Uzwile? Yeah. Wathi ngizwile baba. Washaya ucingo ngamandla le egoli engakaphumi ekuthuthukeni wathi hey nakho la ngibe nomuntu akugibele uyafundisa uthisha. Hawu uzobheka umsebenzi kahulumeni umuntu uthanda umsebenzi kahulumeni. Manje ngoba likhulumile igama elikhulu ushilo basho njalo abasemva kwami ushilo ngempela lo. Wapho ukuthi awuyeke umsebenzi. Ahamba eMpumalanga province uthe esakhuluma nabaphathi bakhe eTainga wathi waphethe kodwa ayikhona okade afuna umuntu ozomshintsha naye ufuna yena abuye eKZN naye le. Wathi yakho lo ndawo wahamba. Wafika eMpumalanga wayithukana wamusha uNkosikazi uMamkhize. Wamushe zahamba ithuku sadlula isikhathi obechitheke ngaso wazofika umuntu emhlabeni uthi uJehova ngifraningizwe kahle engasukuyi uthi lalela awothi mase befikile akakhuluma yedwa abothi mase befikile laba balethela kimi ungalindi isikhathi esingakanani obalethela kimi usho nami umthakathi wenda wazalwa ikhonsiza ukozela awumazi ukuthi noma uyiphethe linga kodwa sengibonele kodwa bezoziveza lezinga yafika insizwa emhlophe ethefe yazalwa ithe isathi kwakunjalo futhi awu isibhamu esikhuma manje wathokiwa kodwa hayi ngene sibili Where zafika zaphila. Yeah. Azikhona. Unkosi enhle, uhlelo luhle no inkosi minathi. Ngalesikhathi seyifikile lezingane angithule eMpumalanga. Wathi afike esikoleni bathi ayezwe i-email la wena. Uza la. Uyafuneka lapha. Kama still so sebenze ekhaya. Emini lapha nkulumo ingane wale yasezulwini. Lalela wena usezosebenza manje nayi email ivela ku government department wa education uthweni usuyosebenza ekhaya nasi isikole. Seyikhathile nange lapha epulpit. Baba wathi wabuya ngempela sayibuka ingane eceleni sathi ayingeke zingaze sikinga lengane zambe ziyekubo wathi uthatha ufika kanti ungekho baletha lapha esamweni abashumeli baba nomsa ukuthi lindani uyeza mlindeni wathi mawufika mawuzwa wathi abeze wawulapha euniversity
basondela nabo abantwana babe kubamba ngosiphethe bayabakhuza abantwana wathi Jehova bayeke bekubamba ibhlukwe bekubamba itathu sikhona osama Nazareth ngiyazicelela baziphile amen sikwazi ukuthi manje wena ke lokuganga khona abantu abanjalo manje bonke abantu emhlabeni bayalwazi unyazi ulokuganga nakana ngenzela umhlola angisho baba ngelilanga mfundisi Jozi noba undluli nake nangifaka enkingeni ngakhala sabamanzi zonke into engizembethe ufika ubhuti abangabakhansela safika phakathi kwalomusi bafike kimi ekhabathi lalela sithiwe sizasize ku ubalothezani kimi kwami mina ngumshumeli yebo kodwa bakhona abashumeli abadala bathi cha size ku masize kuyizohamba le nqola sifuna sifuna ushaya bazogeza lelizwe ngoba bamkhulu anyathela kulelizwe lakithi washisa iqalekiso wayena ngesonge endlini amasuwiseli lapha enqaba nendlu sengiyakhathula isikhathi ngiyasibona sengishiya kodwa uNkulunkulu ngifuna ukuphuma lapha endlini wazi ukuthi uJehova loya musi masusothi uphuthu esisuthela kuye uzongena phakathi kwemoto Nasa sambeli ke kulungile sambeli sayiza kuwe Jehova ukukhona lapha ekhaya wafika inkosi wathi hayi kulungile emakhathele kulungile uzomtshela umfundisi ofanele kwenzukeni sabuyela ekuceleni umfundisi washo futhi hayi cha uzofuneka inkomo zokugeziswa inkomo ukwamukela ubaba kanjalo wabala hayi akuyonto inkinga letho babuyele emuva bafika ke basebenza ke bexhumana nabantu balapha eThekwini abaphethe iTheku baxhumana nabo ngoba bangamakhathele bavumelana bathi hayi lento izosiza umphakathi ilungile yaphasa yayinhle uthe maphakathi nesikhathi asekithi ebiyazi labantu bathi bafuna ushebe kazanyathelela manje mezonyathela ngalabantu thina singakhiphi lutho ngacela kumvangeli kuba umkwela bamaza abaningi awuvangela umhlansela amabandla soshaya uthando ongenani kube khona sokukhipha nathi ukuphuma kithi ngoba ushebe phela ngowethu sahlangana lo thando sasushayele enkonzini yasemini sayishaya nje 32,000 sathi ngoba vele umsebenzi walaba ke ulungile khona sokuthola zahamba insuku lwafika ucingo luvela lapha ekhaya kwakuselinda sasila ekhaya ngoApril ubaba wangena elinda kwakuJune wafona ubaba umfundisi uShosi wathi shumayela athi yebo mfundisi wathi lalela uthi uJehova ke uzani ke namakhansela la nilethe upetrol ngesonto hayi ngihlala negama ngibathinte kwekusuku kwabuya impendulo sibuya kubona bathi umkhandlo wethe awunamali khona babephenywa khona iDA bamise kabi no IFP bathi manje abasathithi lutho esekho imali betshela labo bhuti babuya labo bhuti bekhala ngathi mina nina nikhohlisa ushemba akhohlisa ushemba abanye zambatha akukho la soyithola khona ngathi mina into sazathi phela kuthiwa sifika ngesonto ngathi ngizoyenza njani lento ngabikela bonke abantu ukuthi hayi bona abantu bengifona bethi kanje bashaba bethi sasingathemba amakhansela ngiyawathemba amakhansela lize liphume lithi kuzokwakha izindlu angikholela abamakhansela kodwa lento ngishoyo injalo lafika isonto angikwazi ukulinda mina ngaqasha kakhulu ngathi nje angisayi waselinda sengicashile kanti ngicashela ongacashela osonwafona ubaba umvangeli umdluli wathi mshumayeli wathi ngimi nomfundisi la sisuka kubaba uthi baba awufika ngani ngesonto ngake ngathwala izandla ekhanda ngaphuma ngozwalela kwenye indlu ekhaya ngakhala ngoba ngithi ayikho into engizoyenza umvangela ubhuti bathela umkhathi awunamali kwathiwa uJehova afika kodwa ngakhala ngaqeda wayesethi lalela
uthe kulungile ngoba ufikanga fika ke nesonto leli siyangilona zayisinye sephophopho ngathi okonje ke kuthiwe amen la kanti amen usho nje ngiyakhala lafika usuku ngile ngabuza ukuthi kwenzeka bathi ayakhulutho akhulutho nje kuyabhetha ngathi ngilele nje ngisengihlala ngikhathazekile ngathi ngilele nje mina ibheke phezulu wakho umuntu okhuluma la nje emqadini endlu wathi lalela umshumayeli thatha le mali ekade nishayisa uthando niyise kushembe nikupetrol wakhe kathu asayingeke angalinde lesibili ilo leli bafonela umvangeli baweli wathi uzalunga manje simnikile upetrol uzofika la kwenzekeni uzovela phi inkomo ngathi hayi bavela asabe sebaba sengonile mina sekhulumile wathi lungile ngathatha imoto ekhaya sabafa bafuna lapha bathi Central Bay kwakune conference ababekuyona bathi Central Bay ngathi lalelani ngiyandinga funa ukuyalana phambi kwababa notshela baba ukuthi banidayisile laba baniphethe sizonisiza uma nifike kubaba bathi bona kanjani ngathi khona ipetrol sobese ubeke baba kodwa nje bese nibeka inkinga uhobe sesizwela kuJehova ngoba kalahli umuntu bajabula bathi ake kulungile ngoba obivalo engeno lehlanu sobivalo ngesonto base besuka ke Richards Bay sohlangana eShamthetho lapha esidala olundi saficana ngaphela zasuka imoto zaduma sangena linda sangena ekseni ikhoshi zasemasangweni satheleka bathi siqhamuka ngoba besibona umfulu bese nifikile abazi ukuthi sifike nosisi merani wavuma samo ngokusheshsha sawuguqa phambi kwesitezi lapha elinda ntonga sathi basiguqile yaphuma ingane satibeka udaba yakhishwa petrol yathatha ingane yangena lapha yashona phezulu eyakubaba ephezulu esitezi sayibona ingane ibala eklasini isikhashana yabuya ingane yabuya yaguqa sesikhulume konke wabuya ingane yathi thoba wabuya bonke inkosi ibusisi hayi kajabula bathi ka ijabulo kodwa yaqedwa isicathulo esaba saqhamuka sathi ngathi mina kwenzekani manje ngoba sisesiqedile sehla ngabathi hayi siyaziphela sazavula isitaphu uvula isitaphu Jehova waphuma wabamba kanje wathi sanibona wathi niyaphila wathi makhathalene kanjani nithini hawu sesishilo nje ambuka nawana mali fakisandla lapha khulumani bikani baba lento athi siyibika futhi yabikwa waseqhamuka befundisa babekhona nje ukukhona obuthelezi bengapha esinceleni babona babephuma basebenza wayenakabona nje wathi kancane asathi kubikwa la wayethi letha zangasho sihlala la isitulo ngani asilethi ngani wakuzobahlala phansi wadlala isunyama wakhuluma nalapha usizibile thina kasiphendula uthemaqeda ngabe ebuye ethi wasekulungile makhathela sezohlanganya amademo lesithathu amisithuphe nasibantuphe wathi ngezwa sekulungile sohlangana ehamba stile ngonesithathu isonto niyayezwa awushembe ngoba sisho kahle nje siphinde kabili sishengane saphinde sasho ku Jehova hayi wacaca ukuthi ngasaba sikhuluma sasukuma sidumele sathi siba ngenyawo nje babe yitepe embili sathi basithi lokhala ucingo lokhala komunye ukhansela umngwe ngiyacela baba uNkulunkulu sihambele emhlabeni lokhala ucingo ithi lensizwa buka mshumayeli ngithi mina uthi buka yabona lo umuntu ofonayo ngathi ngiyabheka hawo ngaphela bayabhala ngabotho abasebenza naye wamfaka ku loudspeaker wathi omunye uthi uNkulunkulu ngibuza uthi ndaphi uthi omunye sikushebe uthi omunye nishambe uthi wena ngoba uyiNazaretha uyazi impopho lekhala la esotweni nayi yakhala kwakuneyikoshi zile sami ayisho impopho wavala ucingo lo ngale kwaphela 5 minutes wabuya wathi uNkulunkulu yasibulala uthi buyana akusaphuma umuntu la iconference liphele ngo7 akusanyakazi umuntu past 10 ya 11 taka umuntu oze kubuye labafana baye kushembe uthi ungwengwe lalela umshumayeli uyabona umbhemu lo eshibaba wathi abanye nesithupha simisile wathi hayi thula wena uzozwa lo muntu lesikhathi sokudlala kunje wahamba
saphuma sesishesha ke manje sefana baphuthumela iCharles saphuma nathi sabuya seza le Hammersdale sithwela amakhanda amakhulu asazi ukuthi sohla uthoba ngiyeza ngone sithathu kusele 2 days on afike ekhaya wakuntambama ngabo 5 a15 ngikhathele ngayijibe ebhedeni ngalala ngapha phezulu kwathi ngabo 4:06 lwangena ucingo lwakho ukhathele uthi mshwele ngithi ya uthi lalela sithatha isifika undunankulu evalela wonke umuntu uthi ya wena eso kumeya wethe nikhohlisa ushembe yashemba kakhohliswa nifuna ukuphuphela ilizwe bashemba kantola njalo bayamchitha Kwani utshela laba baqhela endlela uthi nikhohlisa ushembe unyathi ngezulu lizophupha sizophela nya yenza njalo angifuna ukukhuluma kakhulu kodwa bayazi abasebenza khona bathi yenza njalo mafana yenze njalo bafaka bathola amakhanda bathi hey nyanga usuthi ngithini baba behlezi banika amathenda ushembe ngolesithathu njengoba eshiya bathi kohlangana hambe ngolesithathu ngimfune khona kusasa njengoba kumsombuluko ucela ningibizele ubolo babanaza kuzohlangana labeThekwini lapha ku-regional office yangandisa lensizwe waphoqa ukuthi ke manje angeke konke bemzokwenza nasemsebenzini ngaphithi uvangela thatha abashwayo sabheka khona eThekwini safika eThekwini sathathwa ke shembe yasenza ikhulu Nkosi sinelutho sahlala kwamakhulu amabhilidi kuma boardrooms agcwala icabinet wakhuluma ngathi ke manje sekufuna ukukuma la ngakuma bathi bona cha siyaxolisa ukuba sibe nezinto ezingaqondile kahle usithethe isidlu ndunankulu usebele inkinga ke nawo beza la sekhona ingozi ehlela ku N2 sephoqeka ukuthi attend yona kodwa nangu kontomazane yayisebenza maye ngeke act njengayo esithi ke nangu osemele yena ofana sayile yonke into yile edingakalayo bathi inkomo uzuthenga bathi okunye ngathi mina lalelani Hammersdale le ekhulunywa ngayo igcemeningi oshona ko-Fred Bill eChanga emophela eStone ophwele ngikhambathi phansi kusuka ko-number 1 number 8 kuzofona number 8 lalela khiphani amabhasi bazobela izindawo babhala phansi ngathi ngifisa ke lolu suku ngoba bese lifuna ukubonakala lwezi libe lihle ngifuna itende lelithwima ngithe lizogcwala iground libe nepodium Wangazi ukuthi baba kangene kule nto ngathi angeke ngibagile la. Umtholele bona hayi bakwenza bathi training ngathi ngakufuna kusasa njengoba kulesibili ngo9 ngizobe ngisegroundini. Kwathi uzosiza uzosayina yonke lento asezokwenza ngokusemthethweni abantu bayazi vele banendlela zabesheshayo. Uzofanele usayine kwa safety kwa disaster bani kwa waste kwa uthi ku-inspectiwe kwenziwe konke ngathi nginankinga ngoba ngithemba unyazi lezulu asho lofika unyazi lezulu manaza letha ingcwele luza ngemlingo yalo lesithupha baba Nkosi yamakhosi uJehova wethu maphana sibakhande ngamatshe sizobakhanda ngamatshe abahluphayo sikhathele manje umkhulu uthi ngizwahamba naye ekhaya thina basibakuthitha bonke abaphethe umhlaba bekuthitha obala wakho umbuso wakho Nkosi ihlalo zakhawa ezitsha zonke ngisho indlunkulu yakazulu Nkosi uyakhelile wena ihlalo esiphephile manje laba abahlupha lapha ekhaya bade sibethisi bithi la awucelele baba umkhambathi namaphethelo ubukulungisela eJehova kakhulu konke enkulu oyenzile esizweni sabanyavu Nkosi okhopta labo babakhona anginandaba kodwa labo okhopta ngabathaba base benika inkosi incwadi bethu awusenkosi wena Jehova uzama usilahle wathi ufika ngo2018 wahlala lapha emzini wakho insukwana wathi usukwathi ngiyaphezulu ufuna isigodlo sakho Nkosi ithi Nkosi ngaqale ngathi baba uyadlala nje mhlawumbe uyaxoxa nje uthi ngithi ngiyazi wathi ungizwele indaba ezithi ngiyesigodlweni phezulu uyazenza izinto Nkosi singayinaka kanti Nkosi kwendaba oyenzayo wena yabona Nkosi uthi hayi
liyaqina lelizwa yaphuma igijima yeza kithi yathe bashumayela yasewonakela ukuthi ungabufuna phezulu manje phela shembe wawungene khona kwamdluli empangeleni ungene ngesango ungangenwa ngalo lingena abantwana bakhona kuphela wangena Nkosi ungubhombela sitimela samaphondo inkosi ehlele ehlalweni yasibuza ukuthi wapi lo muntu ongahlonipho ongena ngesango ungangena abantwana bala ekhaya kuphela awuzange nake waze kwathiwa lolu hlanya luzwa wathi usuka Nkosi waphindwa washo nakona futhi bathi akukhalima ukuthi ungabusaphuma bathi waqonda ngco waphuma kulo wasuhamba Nkosi wahamba wanqamula Nkosi wabathola abantu bakho bakamajelo wakho mfana wayephilile wafuka mphilisa Jehova wamthandazela wathi akuphela iphalishwa waphila lo muntu wasudweba wagibela umthambathi ngaphezulu uthoma ungaphezulu emkabathini wasufica usayakuwa wafica abafana abekhona bebhukuda kade belusile kulabo bafana bakhona bakamkhize wathi osandlale bafana beza usithi uzange impaphathisa bafake emanzini wabaphathisa ungakhulumeli lutho wabaqulisa abaqulisa wathi lalelani nohluphuka nonke osala bemunye basekhona abantwana abazali lo umuntu wasalayo bakamkhize basekhona wawudweba njalo wahamba wathi wawuphezulu omkambathi usungasethopeni ulunguza ngapha ngasemngeni wasuthi ulunguza esweni wasuthi ndentabidla abantwini banganaka abantu kanti izodlula amasontwana ukade ukhulumile abantu bakwangithi babe kubo komshumayeli namazu umshumayeli wethuthwa lizitshe uzalo lwakhona babe ngapha ngeke ogoli kwakwa azi noma kwaseqhatsheni ngoba njalo kodwa waphotha umuntu lapho lo shembe wambona wena kusasela amasonto utaphozo wahamba wangena emzini wenyanga emndenini wakwaZulu angaze Nkosi noma ungena emzini wakwaZulu ngoba mhlawumbe kunegazi lobukhosi ngoba ungamngeliwe ebukhosini obukhona wangena phakathi kwalomuzi wasucela ukungena endlini yamajoka mawuphakathi kulendlu wasufushulala nathi wawusho khona Nkosi amakhosi basonta labo bantu usungasekho kasonta amakhosikazi khona unkosikazi wayenza yankulu emkhambathini namaphethelo wathi lapha emkhambathini uthi uNkulunkulu angayigcoba indoda angicobele lonkosikazi uzoba umkhokheli abe umfundisi abe umshumayela abe inkonke ngelilanga bathi besonta ngoba bangafanele basonte endaweni bephakathi nomfungule emngeni la unesiqhingi khona uhlukana ukuthi bese ushiya isekhe wathi ke ngoba abangifuni wonke amakhosi ngapha bagcumisa ngapha kodwa Nkosi ngibona wathathe womabili ugcubisa umbhabhathi kodwa waqala ngakithi banyafa wathi ngizosontela la isiqhingini ngoba la ayikho inkosi umngcelo wele kuphela ngale komfula naleyo kuphela ngale nizosonta la labo bantu Nkosi wakhuluma nganyoni ngelanga abelungu bedede idambu kuzamanzi esimangaliso inextemple ya dedelwa bephungula amanzi wakhuluma isinyoni Nkosi uzohambe ide yehla yenyuka lenyoni ibatshela ishawa umzilo mina bebhizi befunda umthandazo wesabatha bephume nenkatha zokutheza manje ke baba laba bantu ubakhululela inkosi yabo emaketengene beboshwa ukhophe bebekulindele Jehova ngamehla abovu isho induna zenkosi zathi sibuzele kumfundisi uthuzane nobaba manje Jehova ngiyacela ukuthi umsa wakho uphinde usehlele ngoba abaphelile amandla nalamanje Nkosi noma sesishilo sathi uthe uJehova uxakekile bathi solungisiyo zavike ngoba Nkosi ukhipha inkosi emaketengana umnyama sebemnikile ukhophe inkosi yazo wahlala ehlalweni inkosi ngesenkosi ngoba senkantolo kodwa sathi sizwe nomndeni cha yethi nayi inkosi ngikhumbula ukuthi Nkosi wafika lapha egcekeni ke wafika wahlala nje egcekeni wahlala nje egcekeni weza umndeni wakoNkosi wabika sasathola ithuba nathi sabika wasuqeda lokho uphazamisho ukuthi uzokwenza kanti Nkosi uzobamba ubukhosi uzathi uphuma bebeyichithi Nkosi watshala uthando kunjalo ushembe unomoya wakhe isho ushembe ezoshintsha inyama utshala uthando kubantu alutshale ushembe uzohlala abe nabantu abazomthanda
Engasho ukuthi zoba sakuthanda ngasiphezulu. Ngiyabonga baba. Chitha amadimoni. Uwachithe shebe bonyazi lwakho lasezulwini. Wahlakaze Jehova usilekelele nathi sikwazi ukubona into obumnyama. Baba ngiyabonga bekhuluma ingane ngiyacela Nkosi ezulwini. Lapho Nkosi ngikhuluma kahle khona Nkosi umthethele uthela umusa. Cela ukuphila Nkosi unganzeli imihla nami ngize ngifane noba mgcwenze. Ngiyabonga Jehova mkhulu wasemhlabeni. Amazwi omnandi sothi ngifundise inkosi izimbusise. Sizovala inkonzo yethu yamanje ngesihlabelelo sama-40 futhi. Cela umshumayeli ingcebo sesiyavuka number 2. Asola lesibelelo inkosi imbusise.
Asibonge.